تماشاوان هجا لسر و مجاره کمکوژیا باجار عموده ما میوانداریا باکوره کردستان جه باجار آمده سیاستمدار و نویسکار ابراهیم کوچلو کریه. مامستا ابراهیم تو وکو نویسکار کی باکوره کردستان سیاستمدار کی باکوره کردستان تو چاوا لوی بویره لوی تاوانه تماشا دکی دنرخینی سدم و آرمانجن سرکه ین کو یپگه اف تاوان اف کمکوژی در ماف سیویلان ده لباجار عموده انجام دانه چبون؟ کاکا مرحبا جوارا دم باش جبو شهیدن کردستان جبو مالباتا شهیدن عموده و جبو توایی کرده سرساغی خواهدن bu yara trajediya hinde dileme da ve agire ki tişevte dileme pe tişevte tam dve deme da min de derbare katliama amude da makale kırsan diye o pişti veji gelek televizyona mırra hafifine çekir bu ve hepivine da gelek zalali gotiye ki ev katliam be deste PKK ve PYD çebuye Levra mı gotiye ku PYD, Berpirsiyare PYD, PKK yine Jidervayı Biryara PKK, Tücara PYD, Nikara katliama kabibi avayı bike. Başa gotine Pirsiyaya mübhuji zaten nebisandı bu. Mı gotiye ku Sadama Gringave ku PKK ve PYD havalbende rejima Bağaseye, باز بریا باز تقاضی که بریا PKK PYD کردا بترسینه پیشیا مخالفت وانا ملی بگره بله جبونا و کجی zaten untizan nekı ve kelata diktatori ya Kurdistan'a ya Kamışı'ya ya Amude teslimi PKK kırbun PKK ji tizane ki karektika ne reva bu eğer rejimek, grubek, partiyek bizane ku karek tike ne revaye, ne hukukiye ve deme jibo ku bi halke bide pejrandın kabul kırın tabi ki zoreb karbine. Halke me la amudel hemberi zulüm, zordariya PKK ve PYD aslında rejimi. Ve her doğa, hevra çünkü mülvedeme gotiye gelip pişt ve Esad, rejima Esad haya, rejima Bağsı haya, İran haya mı gotiye. Jibona ve ki katliam amude zaten beşek katliame geçti tavayı PKK'ye. Çünkü damakı amlı katliam amude denerin aslında caribandına PKK berya ve haya. Mesela le Siverege, le Bakuri Kurdistan'e سال که دا بوی صدم که تو عشیره دا عشیره که را پشکری کریه و یکی را شر کریه هزار کسی زیاده تر انسان سیوره که آتیه کشتن یا جی دیسا صدان انسان نسیبینه آتیه کشتن میلیات آتیه کشتن دیسا PKK تکاریب بیجی که کتله کامزین کردپرور باکوری کردستانه کشتو بو سروک تدگر کردستانه کشتو بو Untizan nekul Rojava Kurdistan'e ji gelek Kürtperver kuştubun. Untizan nekul kesek taybeti juan katiyabun ku havale me baş tizanın le Kamışlı'ya çava erişkirin çava kuştun. Yacil Kamışlı'ya Mehmet Şener ve havale van çava hatine kuştun. Yani ne besil bakura Kürdistan'e. Başa Mamusta İbrahim Mamusta İbrahim تگوت اف کمکوژی به دست PKK هاتیه انجام دان لی یپگ یکینین پاراستنا گل وکو هزک تایبت به روجاوی کردستان بو یکمین جار اعتراف کرد دام پیدان کرد کو کمکوژی عمود هاتیه به دست وان هاتیه انجام دان پرس دور دا اوه دست PKK ده یپگی ده جی هیا گلو گلک وکریه Gelek vekriye ku deste PKK de PYD yahiye. Pişti ku PYD. Got ku av komkuji av deste meçe buye. Mugotu bu itiraf tere nake. Deve ku berpirsiyare ve komkujiye bene girtin. Lo derbare vanda le pirsin bekirin. Deve ku de derbare vanda cezebe girtin. Eğer insana bu kuza PKK
PKK usta tıkıcı, insana tıkıcı. Katliama çetke, katliama komkuji çetke. Pişratı bece ki az özü bağışlandın eti kaldım, leburin eti kaldım. Havano, vay işe leburin neye? Biradereme, dileme, caneme, damaklı doğu ki hatın kuştun katil bun, malbat evan parça bun. Kürt parça parça bun. Hatta PKK pişti amude katliama amude da bu sadam ki da hazar civane mebene kuştun. Disab PYD bu sadam ki velate mebebe velate arabat kemara arabada Suriye rejime ne karibu ki kamışya hasse ki amude Kürdistan'a bika Arap gra Arap jibona ve ki ev leborin khastına ve ne tişteki ifade naka gelek vekriye az gelek vekri tibejime eğer PYD Kürde Rojava Kürdistan'a bin az Kürde Rojava Kürdistan'a nas tıkım ki avçava bir vicdanın az ona nas tıkım ki avçava insanın avçava insanı medenine hukukera rezgirtine başa vay işabı deste PKK çebuye yani vay kare xarab به دست PKK چبویه هزار مخابن برادر می روزاوا کردستان ایروجی دهجی جوان را بون علی کار جوان را خلامتی کنه جوان را مریتیت کنه yani به PKK کرد روزاوا کردستان کردان نکوجن دستپیک آخافتنا خودت گود PKK افکم کجی انجام دایا به گمان یپگی جی به فرمی اعتراف دان پیدان کریه پس دفرده او پیاما نامه یپگی و پککی جه انجام دانا ویکم کجیه چبون گلو؟ که نه وقت پککی وقتا بکه زعمتیه تکاره ببیجه که جدارا وان پرتشتا بکه اگر اونجمه بپرسن دنیای دار ریخستنه کی دراوین کجان ریخستن هیا پککیه پر ریخستنه کی سختکار دراوین جه پککی زیدتر تونهیه eğer demek edit ki fedavan yani pişra ditin ki Rojava Kürdistan'e fedavan heye ki ve komkujiye kabul bikin. Fakat sirteki vekri bebejim ki PKK projeka devleta Türkiye dama ki devleta Türkiye bu proje avakir jibo ki hemberi millete Kürt li Bakuriye Kürdistan'e Ulhamberi tevgara milli u rekistin saro Kürt pevera şerbikir ağa bek şeyh gündi karkerek Kürdan. U PKK ji vay işa hazaran kuştine xe diyar kir. Le pişti demek ki ev edim proje bu proje ka navnetevi. Bu proje Suriye bu proje duyemin bu proje Suriye. Jibok az bixuji کاک فاجی کاک نافجی باش سزانن که او دوست منه هیجانه سلاف ریز جوان را جبوک به گلک به هفرا باشتاری جیوین آبونی مبهلا گفتگو کرنه لروجاوا کردستانه ده دست پیکه دا جبوک تفگرا کردستانه جبوک ریخستنه کردستانه بلاو بکه به استیپارات سوریه را دانستاندن کریه به آلیکاریا استیپارات سوریه جوور جبو خا اندام چکرنه که فاسی باش تزانه که وی دمیجی مگوتیه که مافیت تنه که تل روجاوا کردستان اندام چه بکی لیورا تر رخستنه که روجاوا کردستان نینی لی گلک وکری بو که او پروژه دولت بو جبونا وی که ریا سوریه دوی که شر کردستان روجاوا بکه لی راستی جی اگر تاریخ او پروژه جیبجی کرن مامستا ابراهیم او پروژه هاتا جیبجی کرن لروجاوا کردستانه tabi روجاوا کردستانه حتی یورو او پروژه دمشه چما دمشه روجاوا کردستانه راتبیجنه که باکورا سوریه ورا کردستانه ملت کلورت بین روجاوا کردستانه نه باید بیچنه باکورا سوریه جبو چه تبیجنه تبیجنه که ام فدرازیلین می نخازن ام حکم ذاتی نخازن تبیکن ام جبو کردا دستلاتاری که سروریه نخازن باشه چه تکنه عربانی نل قامشیه به سرکرنه ناوه خسریه جی عرب روات بنوادرنا
rejima Suriye berabatı be. Peki başura Kürdistan'a be Irak'a peyvendi çekir çıkır ta sala 1983'da endamen peşmerge parti komünist parti kuke kuştun paşeci jboku ber prisyare behtinane tabayil behtinane serkup bikin jole rakın doktor cerzi jidnavda PKK'yi endame komutan merkezi Davut Rabia çu ev proje deşifre kir. Jüve roja hatta İran başına Kürdistan'e taybetici piştik haram azad çebuku Türkiye, İran'e, Irak'a, Suriye ne karıştırsa Amerika heza haf peyman müdahaleyi haram azad bike riya PKK şerkirin. O 3000 peşmerge atakıştın. İroji tıkazına ki devleta federe ya Kürdistan'a bir meşinin. Vaya havanlo Kürdük tıkare devleta federe Kürdistan'a bir harab bike jole raka. Kujan Kürt tıkare bitişti bike. Eğer düşman ne bitti? Eğer tu fişkire düşman, hafkare düşman ne bitti? Tu tıkari devleta federe ya Kürdistan'a jole raki. Başa. Ava helina hamu Kürdaye. Başa mamsta. Ava heviya hamu Kürdaye tıkaze jole raka. Jara kitin vegerin mijara khoya sereke. Peyde de ve komkujiyede de ve çipke. Çawa ev kesin ku ev tawan ev komkujiye encam dane ve warna sizadan û dadgehkirin. Çiş peyde tê xwastin bike li hember malbatên şehîdên Komkujiya Amûdê. Kako ji bo ve beriya ve du tişta bêjim. Kako Fuat tiştek diyar kir. PKK seri da dibêje ku ez beşek ne tevgera Kurdim. Dibêje ku ez beşek ji tevgera Kemalîstana tevgera şoreşkerî ya Tirka Mahir Çayan Deniz Gezmiş İbrahim Kaypakaya me. Mesela bu vez dijî Şeyh Said Efendiye Kadı Muhammed'e İhsan Nuri Paşa'ya Mele Mustafa Barzani'ye mesela ve tücara ditiye ku PYD PKK Parti Demokratik Kürdistan'a Suriye'de 1905 haftada dama aba bu ya ku gaveki pir mezin bu gaveki milli bu rojeke jwera xudi derke diye Parti Demokratik Kürdistan'a Irak'a xudi derke diye ya Parti Demokratik Kürdistan'a İran'a xudi derke diye. Jibo ve PKK kare Kürdi nene destpêkê da jî serxebûna Kurdistanê radikali ji bo ku xortê Kurda hewzekê da bigîrin hevdû û Kurda ji tevgera millî ji armanca serxebûnê dûr bixin. Ha em benî mesela din. Aslında PKK Generale Sırbistanê li Sırbistan el Bosna Hersek'e çi katliam kirine PKK aynı katliam li Kürdistan'a kiriye. Li Bakur jî, li Başûr jî, Rojava Kürdistan'a jî, Rojulata Kürdistan'a jî. Ji bona vezber zivara tiştek vêjim mi gelek cara jî gotiye. Hatta de mi gotiye ku divê ku Türkiye jî di mehkema navnetewî da bê mehkeme kiriye di komisyona meclisa Tirka da mi gotiye em ê PKK jî müracaatî dadgaha navnetewî ya cezayî bikin ku PKK ceza bibin. Dama darbe çekere Türkiye Kenan Evren mahkeme bu min wê demê daxwast kir ku ji bo ku Abdullah Öcalan jî dadgah bibe çünkü ev bu sedem ku tete cuntaya leşkerî 1980'de da çevibe. Ji bo ve mesele tabii ki mesele veke mesele ki giringe insana ki me bile giringe ji bo ve gelek vekirî tibêjime. Divê ku berpirsiyarê PYD teslîmî mehkema navnetewî bikin. Va mesele ki hukukiye. Naha farz mal PKK bibêje ku ya jî PYD bibêje ku em Mukurtinînê ku me kara kir. Peki Halil Aldar ev generalê wê ku Xulame Abdullah Öcalan'a nahacir Rojava Kurdistanê serokatiyê dike unê wî çawa mehkeme bikin? Heye mehkeme ki wisa. Mehkema navnetewî bî jî paqij dike. Belê ez jî tibêjime ku komkujiyê li hemû parça hatiyê kirin divê ku Kurd biçin mehkema navnetewî rêxistinekî îhrabî ye rêxistinekî terörîst e rêxistinekî
suçdara insan kuje mirov kuje jibona ve ki eğer imkan emaye partiye me kurtere revşenbire kur mezine kurda dest bidin hevdu em nikan ve mesele çaresi bikini. Başa. Demek ki mahkeme navnatevi em müracaat bikini. Em ji Amerika ra bir tişti bibêjini. Em ji Rusya ra bir tişti bibêjini.